Uthi ngumani mama baba wazi wena ngohlala sikubonisana nama-drugs lapho ngibani? Now, DC Mudimu from CID Drugs and Narcotics, Southern Region. Namhlanje sibonele uhlelo lakho wenzakalani la? Namhlanje sihlangana nezakamizwa koBulawayo siyenza i-campaign at the same time sisetsha. Namhlanje siyabakhuthaza ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa silapha ku-roadblock e-flyover uLuveve Road. Sibakhuthaza ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa lezi zinto abangaziqapheli ukuthi bezibone endlini ukuthi kungaba yinto engaba yini ukuthi umntwana kumbe ubaba kumbe umzawa wabo abebelawo endlini angabe sebenzisa izidakamizwa. Ukhulume ngendaba yokuthi amaphilisi ethengwa phandle kwelizwe lawo kavunyelwa la. Yeah, thina lapha kwelakithi we have a board which is MCAZ, board yiyo etesta ama-drugs wonke, anything that has got a medicinal claim yiyo etesta i-approve ukuthi into leyo ilungele ukuthi umuntu ngokwelakithi lapha eZimbabwe ayisebenzise. So abantu, we find people buying imithi from Zambia, from SA, from Botswana. Imithi yona leyo yabe nga-approvanga yi-MCAZ, so iyabe illegal ukuthi ibe kwelakithi. Laba belatshwa ngaphandle kwelizwe manje bezele bethi ababuya la. Laba ababe behambe phandle kwelizwe uyabe ubhalelwe ule mithi yakho elingene ekhanyayo ukuthi le ngeyomuntu oyedwa ukuthi ayisebenzise for isikhathi esithile. Hayi siyabonga, qhubeka phambili nomsebenzi wakho.